Ya okay, nyuma ya Jugumira dutangira headshot. Hatagira utikwa. Nyuma ya Easy Peter na Kadei dutangira. Tarimba kesho Jugumira. Aracha the premier for real. Hatagira utikwa. Right. Ira chari giti business group. Hatagira utikwa. Abagabo ngoyi kwa ways nubatikwe muraka. Si désolé utagira ngo ndi mililo. Skia. Your sexy body yatinyembura control. Mubiri wansa jije. Sinazuba rumbeye mi amore. Right. Don't you worry, no my chances have no. Ati no my chances have no re. Itu shaka ndio nanga wewe. Skia Kadei. Anyway you me usisema. Dutangira headshot. Hatagira utikwa. Warabanya filme Raid kabiri. Changa triple threat. Don't miss this. The premier for real. Hey. Right. Nije nawe gusa. Hey. Right. Right. Mitanjugumira kongubanye. Okay. Zabino no buryo hetu. Irachari git business group. Ati Jugumira. Skia Kadei. Right. Filime na hano dusanga ni kuri wa eshatu akadomo igiti akadomo 90. The free movie tree for real. Sukukubesha tusanye urukundo nagona. Ati nagona gucura. Believe me, without you kwanu kumama. Agufite urukundo rambabaza. Right. Hey. Okay. Okay. Ibyo shaka, ibyo nanga. All right. Wanna let you know. Let's go. Hey. Nakubwa Chris Easy ya George. Nakuba ngaita Jugumira. Right. Meta Jugumira. Ati Jugumira. Right. Vice headshot. The premier for real once again. Yes. I Lord, I wonder. Batman Peter Ya nyuma ya firiri katujya kuchata zindiye. Nakubwiye wumva sama no wicara ujya show. Ntabwo cyanzanye kubasomera birimo. Mureke mbaye cyabazindi amusing the world. Ni Katsu. Bona abandi bateguye. XYZ Films, Agiti Mudama Picture Group ayafe cyane. Vertical Entertainment. Tangira gute? Tangira hakuno mugenzi warafite utorosho. Afite kidoba kirimo amazi na yasa nabi banza nimboye ni muri gereza. Musumwe bwakeye neza. Kora masuku muri gereza. Ariko gereza iraho kunisa nayo ubwayo. Gereza irashaje irasa nabi. Harabazaga bacunga gereza. Bari kumwe n'undi mugabo nawe ntabwo yambaye nk'abacunga gereza. Banza rinzwe cyane. Baraza baca kuri gasori kakoraga amasuku baragayirika. Uri kumwe n'abacunga gereza hano ari kasho. Hamusanga afungiwemo umuntu umwe ubwa wenyine. Babantu barakoze ibyaha by'indenga kamere. I know you're awake. Yewe ndabizi wakangutse. Arangije avana y'amafoto hano. Look at them. Banzu yarebe, look at them. Look at them very carefully. Yarebe neza witonze ayo mafoto. Every single one of those faces. And remember them dearly.
reka nizera ko isura imwe muri yose muri izo sura ubona aho ngaho uzibuka neza. Because tomorrow, kubera ko ejo the devil's due. ejo uzishyurira ibyo dayimoni zakoze. You're heading straight against the wall. ejo nibwo uzajya neza inyuma y'inkuta ntabwo urafungwa. hari uwabwira muri gereza indani. A speech. mbega ijambo uzavuga ry'igitangaza. I'm very touched. nizera ko ibyo mvuga noneho ubyumva neza. Look at those photos! navuze ngo reba ayo mafoto. You don't know what sacrifice to finally catch. ntabwo uzi natambye ibingana iki kugira ngo nyuma na nyuma ngufate. kagabo kavayo kari muri kasho. The door swings both ways. ati musore imiryango ifungukira impande zombi witonde ibyo uvuga. kumva wakoropaga akora hakuno mu kidobo harimo akuma indani. numva bakoraga amasuku urebe bahise headshot. afata umusoroviye mwijosi mwirugu tayare pima ku mutsi ujyana amaraso mu bwonko. abandi bari imbere arangije mwambura imbunda. tayare awakoropaga bari baje kureba hano ufungiye muri kasho. dore nk'intambara muri gereza irarota. gasore kabakoramo arangije wari muri gereza indani afata uyu fata akaboko ke kari gafite imbunda ubita umutwe ku cyugi umugabo arahwera. hano hasigaye umugabo umwe fata imbunda cyawe yewe zira karengane zibura mu basho y'intambara. kagabo kitsinze inyuma y'urukuta ya filimi iraho. shabini magazine karakarasa asirya urubavu. ayiwe barahana bombi. musoroviye mucunga gereza irakurura ariko kamuhaye nako. yes ntabwo urivamo ariko ntaririmo. ajya hasi nako yagatobaguye tayari. umugabo akibwira wari uje ayoboye abacunga gereza ati umuryango ufungukira impande zombi. arangije ari pisto arafite arasana igikarito harifungura. bari barimo baramubwira ati ejo nibwo azajya inyuma y'inkuta neza. raka sani amazina nyakuri. ayiwe chararara ayiwe mugabo arangije dore hano arasanye n'abacunga gereza amubwira ati reba amafoto y'ubwana cyane. ntumbaze umugabo yakoze iki bituma bamushyira muri kasho agafungirwa ha wenyine hadahura n'abandi. kagabo kaza kegera nta bwoba karangije gashyira pisto hasi. ariko sha bakubwiye ko ufungura ufite inkovu ubwonko gasa nk'ubushitura babashaka gutrigaringa ubwonko bare ko ari ikintu wakwibuka. umusore atangira kwireba wareba hana afite inkovu ku gahanga. umusore atangira kurakara basi arahinduka tangira kubona ibintu ayikambwe do niga amuza tatu yanki familia chama yose baba guti mwirugu mugabo bangutse bwa buti barisha chopsticks. sasa hano hasigaye cyashema tatu n'ibisatsi cyose umubiri ni tatuwaje hariko boss cyashema tatu ricyo cyatitiye. yewe ni It's not my boss. na ngari data mu sasa shema ari henura apfa ko n'ufite ibicero urebe kibonye se mujabwije umve rwa shema nibi tatuwaje. It's not my boss. Margos uyu ntago ari boss na he's not my boss. aracyegera rero shema ibintu wishyizeho by'ibitatuwaje. Real China ya. Harigeze imbunda nizo mwitaga ngo ni ibijanke ngo ni ibibunda bya fake. Akirasira ku gutwe arasa n'abandi bapagasi. Boss Bagus ko. unali irarasa irarashushe Tu bro bro. yangane bro Boss. nangana ko boss mbagwakwa yangane Tu bro. yangane bro Boss. nako boss umva twumvikane Punya informasi berharga mufitiye amakuru boss mufitiye amakuru buat kalian. kandi na amakuru ashushe yawe nagwa kana kora kazi
urebe Lo, mufitiye amakuru dari pas lu ditangkap, uyu munsi wacitse muri gereza ada orang sekarat jadi ada orang sekarat ariko hari umugabo basanze hafi n'amazi laut, dia dibawa ke rumah sakit. bamuzana mu ivuriro Intinya informan ingingo nk'iyi gue bilang kalau orang ini uwo muntu bavanye mu mazi batwe ku mwaro bakamujyana mu ivuriro. uwo muntu ni umuntu rwose mwegeranye cyane mufitanye isano rya hafi. umugabo yikangamo bamubwiye umusore bakuye mu mazi bakajyana mu bitaro. Nishema bari gutanga amakuru Nishema tatu aho mu mujyi naramutuye n'abakiriya bose. Okay, can I go now? na boss nagenda arayi ashiri mbunda ku ntoryi. You fucking with me, boss. urimo aranyisha cyangwa Boss, jangan. ntabwo kinisha rwose ntabwo kinisha boss nukurya Imana Gue udah jujur gitu kok. ntabwo ndimo ndakubeshya. Makasih buat lu. Mwaya makuru ari mfite please nakwinjiza boss. Nura sinuryi zanjye butse uzira sinazongera gukora. Boss nunguri nunyica rwose boss sindakubeshya boss. amahirwe rwose. Kasih lu kesempatan. Okay, sangwa amahirwe ya nyuma. Boleh pergi. Ngende You know. ogende jawe akiraza gutwi ayadata we api mu gutwi shishe gusa. Now you can go to the hospital and check it out. noneho jya kwa muganga urebe ko uwo musore akiri kwa muganga sibyo. mwaya amahirwe mumuherekeze maboko yose ni bitatuwaje. ayiwe sasa hakuno muzehe rwa Butogo aba yibereye niba atabaye wa musore. sasa umusore mugenzi asigaye amufasha kujya kuroba. yaragiye azana udufi tubiri twagozwe natwo mugenzi arimo aramwigisha akazi gake gake. yitoreye mugenzi umusore w'umwana mwiza nta bene wabo nta aderesi nta nubwo yibuka n'amazina ye bamuhimbye Ishmael. barangije baranifotozanya. sasa hakuno Irene Cheturine ntako bari kise ngomba gutegereza karaho mugenzi. kugumirwa si ibintu. iziko ryabaye iziko, gaze ni gaze. Gampang kan? Pak mau tenang Pak, pasien juga pada ketakutan. ya urimo akaga abandi barwayi. Kan normal kan mata lu sekarang lu lihat. koresha amaso yawe urabona nakeneye kuvurwa ugutwi. Sekarang lu panggil dokternya. ntunganyiriza ugutwi kwanjye. sasa cyaje kuneka kwa musore akiri kwa muganga. Isi dulu pendaftarannya. bakibanza uzi ibyandiko. Bercanda. ibyandiko se niba ikibanza mvura. Lu mau mati. Termasuk Hawa urifuza gupfa. tenang, Pak. Apa lu bilang apa sih? ariya sekirite bavuze ngo iki? Rumah sakit, Pak. Oh, ndavuze ngo tuza. di rumah sakit bilang. iri niba uraceceka sekirite gwashema rero ufite agasuzuguro. sekirite nagukoma. Mohon tenang, Pak. ata musore niba nanywera mu gituza. harana bazi gufata neza abarwayi. Sakit dong. birababaza cyane muga. ebera umubiri wo kacukabo. kandi uruzenze nubwo ari ururara ruzi gutera tatuwaje. Dok, muga gue denger katanya ada orang numvise ko hano hari umusore arimo arapfira hafi n'amazi. bawa ke sini. ko bamuzanye gitangira kuneka. Nih, munamuvura. niyabasuvuga byinshi. Banyak orang. yewe muhura n'abarwayi benshi wimbaza byinshi. muga bener ya? Ada anak pantai yang sekarat dirawat. nimba utari murankatira umusore mwakuye ku mazi yaba yaravuriwe hano cyangwa Lu punya informasi ya? hari amakuru uri kumisha. muga ekera Bapak boleh pulang. nandarangije sohoka. Kan ya? Terima kasih. igiye se urakoze na amafaranga muga. Gimana dokter? Kan pertanyaan gue belum lu jawab. muganga ntago wapfa kugenda gutyo gusa. Pantai. umusore ari where is he? Kurasa Saya akan panggil security. ndahamagara abasekirite. ariko nshaka abasekirite. Panggil. sawa bahamagare. Panggil. hamagara se. Security. sekirite Security. yahamagara umusekirite. Sekarang lu lihat gue. ndeba rero Lihat gue. ndeba hano se. Mendingan sekarang lu kasih tahu di mana tuh anak pantai. va mu mikino umbwira ibyo mubaza. Gue gak punya banyak waktu buat main. mbwira aho umusore ari. Tahu emang lu sengaja pengen main-main sama orang kayak. niba ushaka gukina imikino nanjye kandi twayikina. wambwira aho umusore ari bikava mu nzira. akiri aho sasa wa musore ntabwo umusenzi ku ruhande. umusore bashakaga kiramubona. Dok, nggak apa-apa kan? Aileen umeze neza.
oya ndangije afata icupa urebe inyuma Ismail ku mutwe umusore wagira ngo ni ikinyene n'ikanga urebe Ismail umusore aratuza sasa Ismail asa nkaho bwonko bujya kure bamaraso umusore arahinduka maso aratukura mbanza uyu musore nawe atari sinzi ariko ndangije umusore afata ingoto yarariwe musenzi ndangije karanga vana imbunda kura icyo hejuru kuramo isasu muri chemba au magazine iracomoka urebe arabangutse urayisama kushisha musore niba yarokibayemo nimba yarakivuyemo Ismail kananga yikangamo shema jya gutera tatuwaje vanuru mu gihano arabangutse nimba ari babasore bakamajeshi nimba yarabayeho umusirikare akakivamo uburyo kwisasu muri chemba n'umuvuduko nibwatinze we na Cecurine batabaganiramo. Kamu kenal nggak sih sama? None se ya musore wamurebye aramumenya. Kugenza umusore yiburiye ubwenge bwibutsa. Kamu tadi bikin aku khawatir. Ati uburyo wa reactinze n'uburyo witwaye gutunza imbunda byatumye nikanga. Kamu tinggal di sini, sesuatu yang bahaya bakal banza rwose ushaka kuzaduteza ibibazo uramutse ugumye hano. Lagi. Mungkin ada baiknya kamu ikut aku ke Jakarta? Ati bibaye byiza wareka tukava hano tukajyana muri Jakarta mu murwa mukuru. Jakarta. Mu murwa mukuru Jakarta. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Hari ikintu ushaka kwereka. Di dalam otak kamu. Hari uburwayi twasanze ku gahanga kawe warakomeretse. Po kampus kamu. Ada. Bivuze ngo ukeneye kuba bakanyura ukavurwa. Aku pengen kamu ikut aku ke Jakarta. Niyo mpamvu ushaka ko tuzajyana muri Jakarta mu murwa mukuru. Sana ada fasilitas untuk keluarga. Wenda niho hantu wenda wabagenda ukabagwa ugakurwamo ubwo bugufika bwavungurukiye mu mutwe wawe. Ismail. Musore baramubwira ibitekerezo bikure. Ismail? Yewe. Yego. Jadi gimana? Wase mvuze ngo iki? Tuvara turatonyanga. Aku ternyata bukan orang baik-baik. Yewe ntago nshobora kuba nari umuntu mwiza. Kamu masih peduli sama aku. Ahise mwahambera basi bwari mwe. Mugenzi misi kugumirwa. Ismail. Kamu bukan orang jahat. Ntago umuntu w'Imana. Tahu siapa aku sebenarnya. Ariko se ko nyeneye kuba namenya nanjye ubundi we. Aku janji. Kandi ndagusezeranya. Apapun jawabannya. Nubwo ugiye kugenda ibizaba byose. Kita pasti akan ketemu lagi. Nzakora ibishoboka zongeye duhure. Ubwo agiye kwibera mu murwa. Agiye kujya muri Kigali yiwabo Jakarta. Mwana wese. Nih. Ngakira. Muhereza ka telefoni. Cuma ada satu nomor di situ. Yo telefoni hariho nimero imwe. Jadi, yo nimero ni yanjye. Mau ketemu sama apa yang kamu Nomara kuvumbura uwo uri we. Nyusulin aku ke Jakarta. Uzaje mu murwa muri Jakarta uzansanga. Belum pernah ngerasain macet kan? Sibya kandi rwose uzabyishimira. Jangan nyesel ya. Kandi uzasanga nabaye muganga wateye imbere n'akara nafashwe n'amafaranga narayabonye. Ngecek gratis lagi deh. Mugenzi aragahobera. Ati nzajya nkusuzuma ku buntu free checkups. Mugenzi hari ikintu cyambere gishimisha umuntu wagumiye no kubona umusore nk'uyu bogare mwiza amuhobera do. Nawe ubyoroshye bigenze gakiye bida. Ntabwo gashaka kumurekura ngiye bidata we. Ntabwo nzaguta I won't abandon you. Mugenzi gifite na promotion kiri hanagura. Marangonze data we. Mana we kandi kutwinya 32 hanze. Data we mana we. Karongera nkwereke. Izi ni X-ray zawe urumva mana we. Ubwo kamwereka. Sasa. Maniga. Sasa no barakwereka rutwana. Abana zitoya. Bana zirwara Ismail. Ismail. Kamu gimana? Kumbe. Ismail. Usara sanga ari byo yibuka. Yarari kumwana ibitekerezo biri kure. Kok bengong? Ye umeze neza. Maaf. Mbabarire. Enggak. Aku enggak apa-apa. Ntacyo meze neza.
mugenzi barakarema nakana ko mujisho hagakecuru k'Imana mwana we imyaka karayihiritse Dia nih. imodoka ngiriya numuranza gusanga mu mujyi kumbe uko bagenda urebe Kananga yama bandi Shemata tuyajazana nimo bandi bandiga bose bande Poro Amuzaya bose mutuve mbere bwa basenzi mwe akoze nyakubahwa kumbare abagiye mu kibisi abana bo kugira gutya basanga urubisi ruratangiye kumbe maniga yitsimbye hakuno hafaho ntago ajyanye n'umukobwa Oi, anak muda. Mazeru gabutaka yewe wa mwana yewe Apa di kursi itu sini? kama na warakaye niki Ayo. yewe ngaho jya kuri moto nibwatinze ko bakavuye za barerekera ngabo bava he berekeza he baba za Nyamata bamanuka ko bamugenda kagenda kareba gafoto ko bana musore marutse ko ani fasha nzibona amafaranga we nazamushikisha amafaranga bizavamo ko bagenda ngabariya baramanuka ntarama yose n'ikimodoka nebike bidamerera kumbe hari abatambitse imodoka mu nzira cya kimodoka kibazo kira bakiraho shoferi Depora mukora makazi mabandi bazi ko maniga ari muri iyi modoka dore cyashama cyatanze amakuru Mana dia? arihe kirabazo Abdi. baje bahamagara Abdi sinzi ninde Abdi nimba ari iryo zina ry'aba musore Ishimayeli arihe umusore umukobwa ari itsimba mana we kobwa arangije hello Aileen Ishimayeli yahamagaye umusore barashe umushoferi urihe bashyiramo irindi sasu baminjira amasasu mu baturage kumbe Kananga cyari kuri telefoni maniga yumva amasasu ni menshi amasasu mu baturage muri bisi nakubwira cyari Canada Premier wumva byanyabyo baba minjira amasasu cyangwa datawe barashaka Abdi maniga Ishimayeli niyo bashaka haraka de Paul mukobwa araho abana hano haroboje bamwongeramo mama narakana karira nyina karakana gatoma kanguka mama Adek, mukobwa muto jangan sedih. wibabara Mama udah sama Tuhan. manyoka haru bari kumwe n'Imana benda pore amagambo bakoresha n'imvugo batunga kandi imbunda barishiramo cyayanki n'ibitatuwaje mukobwa vayo oya gaina senyene de poro taraho ngaho senyene Mana Abdi? Abdi ari he sasa babaje wa muzore Ishimayeli bamwita Abdi umukobwa Abdi cetekas de poro na michimu Oh, temen lu yang di rumah sakit. ndavuga wa musore nshiye kwa muganga Ya nggak di sini. ntago Ya nggak ikut. ntago yazava mu giturage ari mu giturage iyankara imutunga bose na mangwaro boje babaruhaze ashyiramo fire mode dari kunyuzamo kwanza kamere kuri ruzingo rw'umwonjo yanki nawe yarariwe kicyana ugeze bwatinze maniga Ishimayeli na muzeru rwa Butogo kugera aha buretse Starter lagi. baretse gato bareka
bakageze muri Ntarama maniga vayo ntabwo ibintu byoroshye aza ku modoka byose yepwe tata we maniga kugera abaturage musore sasa ukabona amaraso Aileen amagala Aileen cyashurine kugumirwa wanje sasa arosa firi abantu imirambiti ndagukubitwa n'akantu k'akazuba akantu k'ubushyuhe yari akantu ko kunuka gahita kazamuka hagize gutya abantu muri nete bwande bwa Aileen abonye urete bwa Aileen amenya ko byanga byakona Aileen abonye hano hari umufite imisatsi myinshi panza kugira makoba Jessica Aileen agacecuru ke umwana wandirimba ati kandekere kureba neza ntago ari Aileen Aileen wangara umukobwa hano aranuka nk'umwanda utwike base hano aranuka emang enak abirababaje pe musoke besanse mwana akiraho yinjira sasa andima bandi begenze gake bro gake Siapa lo? Saya cuma cari. mwana urindi Saya. mari ndimo ndashaka inshuti yanjye Oh ya? serious Iya. cyane kivana y'igihorohoro inshuti yawe no yimoro shaka sasa naburi bibandi byaje gusahura ibyasigaye muri bisi igihora ku musore kubwa ibyago gifata hejuru sasa uwatema musore nawe arabangutse sigurambazi agifatira hagati y'intebe akivuna akaboko benga umusore umugeri umusore nawe n'indwanyi ntumbaze byigiye kurwana arabangutse yewe untebe umusore Ismail abandi aranshaka ikibuga baramukoma ku umutwe aracirenza musenzi ayiwe abo barambaza ikikuko koje nishakira Aileen bamusuka isansi kanze ngocome acene gutwika ubibone yewe nanjye bati ngoto kijugunya hakurya fata bureke yibureke ndagutwika sashaze ngutwika ndagucoma kindi kiramufata singa baramuri kikuko sasa umusore yatakwishakira umukobwa yewe aho yewe data baye bya kumusore nimwe muyaziziki asezi sana arangije gishaka gucana bureke kirayicana arayizimya kiracana kimufata umuntu ndagutwika wa musenzi we ndagucoma ndakugiranya amacoma arangije ko nyana abona igishungwa cy'isasu anafata igishungwa ndani ya jisho mujisho bega umusoro uraha arangije atsindagiramo abatindi baragwira byana nibyo wifuzaga harangije zimya burikawe iki cyaziraga iki akiraho inyuma ye basi umusoro uraha nawe hameze nka wa mutindi ataho umutindi yanditse ni riva ikindi kirakongeza kumana nyagasani ibi bintu naje mu koko maniga arangije hiramo nepfe wa musenzi we sasa maniga ani cyicurahure ibyaberahure wajya wani urukuta kiba gikomeye maniga arangije aragishota sasa ukabyagenda kose kanturuka inyuma nkwereke utatangira gufatwa nawe yitonze subira inyuma camo banza umugongo cyambere no buzima urubavu uko iminsi igenda igira rurakira harazimye umutwe uramurya ayiwe
arimo aragenda box umutwe ku rukuta ese bandi bamusubizamo indani umusore afite ibibazo mara ngubu ushota umusenzi arangije kinagamo indani ayo nafashwe abdo ureba umuturage aza kuzimya urugo rye sasu hari warashe bare mutungo akira undi baramarana muzehe rwa rutogo sasu umusore mutwe nawe nindwanya ariko arabikora atanabiza afite mu akantu kimuwe nakubaho muzehe rwa butogo muzehe hangane hanginde ya buri icyo nyarwanda ngenda guhura ihangane na hanginde ya byose ni kimwe muzehe kumusara babara maranye n'abana meza biri bamufasha neza kumutwe umurya n'agahinda baramukoma polisi sasa buriya ufatiweho icyaha cyabereye abanza kujyana muri ndabyemeye ndavuga polisi yo hanze sasa bamaniga hakuno Penas bazanye bwa bukobwa nakakana Deporo Yanki nashema inyuma tugende se Di tempat-tempat. hano ni hera Iya. Dia habis ini markas. hano niyo mwitsimba wibuka shema bamukuye mu yindi ganga y'amabandi ntabwo ari muri group imwe n'abajya Yanki Sorry Mas. hano mwitsimba hani mumeze Isi bawa anak kecil gitu. hano mwabuze gato nzima mwakodesha Sekarang strateginya apa? erega uyu mugabo araciye atumarira kiravuga cyashema Bosus. ubundi boss wanyu yababwiye kuzana uyu mukobwa Gua bawa orang yang dia minta. yabatumye umusore baramuhereza Deporo nta mikino yamunyuzamo cyo bita kuvuga mu mabandi ababo barariwe n'ubundi cyane ko batari muri ganga zimwe you talk too much uravuga cyane mwangezemo nandi Yanki nawe aracyafite umukobwa bose akazi ni ugutera amatatuwaje batipaza no gutera tatuwaje neza ageze ari ku nyubako ya TCB hafi na Centenary muri etage ya gatatu itora icyapa hejuru Shema Tattoo Studio kandi igishimishije ku mafaranga make noneho ikintu cyitwa ingohe barebaho bazanye ka Aileen umwana rero ceceka cyangwa uvugana n'iki cyuma mfite ceceka sasa hano umusore kuri polisi yewe Konsen. we focusinga kubyo ngiye kuvuga Romli penduduk lokal. muturage usanzwe Apa hubungannya dengan Anda? mwamufitanye isano inshuti Sahabat. Sekarang ceritakan apa yang terjadi. ngaho mbwira ibyabaye byagenze biti Di dalam bisa ada teman saya, Pak. inshuti yanjye ari muri iriya bisi Dan dia sama orang-orang itu. uwo mukobwa yari kumwe n'abariya bantu Maksud kamu? bariya bantu bapfuye se nimuvuga Benar, Pak. ariko nyakuba nibyo bari kumwe ariko ntabwo umukobwa namubonye Ada seorang dokter yang dari Jakarta. ni umuganga yaragiye muri Jakarta Namanya Aileen. izina rye mwita Aileen okay Aileen Lalu cyane siapa yang membantai orang-orang? none ninde bashe bariya abaturage Kita dong. Ayo. mbwira Pak. Bapak harus percaya sama afande ugunyizere ntabwo mbizi pe teman saya. Saya harus cari Aileen. ngomba gushaka mushuti wanjye Aileen nta kindi Keluar. we musohoke yamugiye mbanze mvugane nawe afande aya mapingu fande Sekarang ubu ngubu tinggal kita berdua di sini. ni twembi babiri njye nawe sibyo ndabibona amusenzi we
Berhenti lu ngarang. Gabanya ubugoryi kunzana ubugoryi. Atau gue buang lu. Cyangwa nawe Pedalaman. mujane muri burigado. Tante saya semua. Oke, ayo Pak. Umva nimba uri cyuzo. Terserah. Komeza ubwire. Kora ibyo ushaka byose wana. Kirisoza. Nta mwanya mfite. Nta mwanya mfite kutagazana muri station yanyu. Komba gushaka. Genda gake. Urakunje ibipfunsi ku ipingu ukora iki? Kalau kamu tetap bertahan dengan kelupaanmu itu, Kubwo urimo uravuga ngo uri inzira karengana mwereka ifoto ya mugabo Lee wacitse muri gereza. oke. Reba hano, reba neza. Sekarang lihat Reba witonze. Siapa dia? Waba umwibuka Kenal dong. cyangwa uramuzi? Umurafata igihe cyawe tekereza. untuk membantu ingatan Sobeza ubwenge bwawe ku gihe. Bercerita sedikit. Wibuke n'ahahise hawe. Kamu pernah mendengarnya? Iyi nkuru ishobora kuba ari inkuru iteye amatsiko kandi nawe uyirimo. Tekereza neza witonze. Don't panic. Muhuhera itabi. Ishmael. Dulu ada sebuah cerita Hari ibihuha byigeze kubaho. tentang seorang pemuda yang Ibihuha by'umusore mutoya, umusore gitangaza. muncul Atari ko uko agaragaye selalu meninggalkan jejak pembantaian yang asiga ikintu kibi cyane cyo kwica abantu. buat seluruh pantai berubah menjadi Agatuma ahantu hose hari amazi ahinduka amaraso, umutuku w'amaraso. anak-anak mulai menghilang. Akenshi ngo yashimutaga abana Anak-anak yang masih sangat muda. bari hagati y'imyaka 6 ku 10. Abana baraburaga. Iyo umusore yagaragaraga. yang terjadi pada anak-anak itu. Ese waba ukeneye kumenya ibyabaga kuri abo bana? Ni ibihuha byavugwaga. Ni umuntu wageraga mu gace akabura abana b'imyaka 6 ku 10. Ko babivuga gakobwa nako ari hakuno ka Island. Sasa gakobwa bagasanganya ifoto yamuzerwa Butogo na wa musore nde Ismail. Dorushi turakubaza umusore ari amiyaga hakunino. Anak yang diculik itu Abo bana baje gukura fanda caganira umusore. dididik untuk menjadi penyelundup, Bari baratojwe kuba abaforoderi smugglers. perompak, Abantu bamba gucuruza ibintu mu buryo butemewe pembunuh. kandi bararemye kuba bicanyi. Baratojwe kwica. Bayangin, Ngaho imagine ibyo bintu umusore. bocah ingusan menjadi gembok. Ati kuri iki girwa cyacaho bana nibo bazonza abantu. Bajingan. Abasenzi b'abana gusa. Kombe Mr. Lee. Semua setia sampai mati. Ati buri umwe muri abiteka bayifuza gupfa. Bamuzana ibisubizo by'umusore byo kwa muganga. Buri muntu wese abayifuza ko bapfa kubwira ibikorwa byabo. Jadi guru mereka. Ati batozwa n'umwe mu bametere b'ibyihebe. Sekarang kamu tanya, Ariko umuntu agomba kwibaza ati di balik semua, uwabatoje ibi ninde? di antara bajingan pun, Barangije babereka bose amafoto hakuno y'umusore. dia menjadi sosok yang Ariko umwe muri abo we ni umunyabyaha unarenze abandi. mereka yang hidup untuk mengetahui sedikit Usibye ko abakene bo basigara kuzabara iyo nkuru. dia. Ari wabayishi bita Lee. Niwe washimutaga abana b'imyaka 6 kuri 10 kugira ngo agende abatoza kuba abaforoderi. Apa semua Abicanyi. sama saya? None sinyakubaho. Ibi bintu mbwira ngo by'umuntu watoje abana ibi kinga abana akabatoza kuba abicanyi. Muri yahe nabyo. 2 bulan lalu, Amezi abirashize. kita berhasil melakukan penyelidikan. Hari ifoto twaje kubona n'ibintu twagiye kubutubona. Mugabo yade yishyira ku rubanda. Tidak pernah kelihatan batang hidup. Atungura abantu benshi ku nibwo twabonye Lee. Mudahnya, Yagiye yicara ahantu hagaragarira buri muntu mu isoko. tanpa senjata, Nta ntwaro yari yitwaje. pengawal. Nta barinzi. Coba kamu bayangkan. Imagine ibyo bintu twibajije impamvu yabikoze. Umuntu wari wanted na leta kuri uru rwego yari ameze nk'uwigemuye. Raka Kwameza birashize nibwo yafashwe. Gila. Byari imeze nk'ubusazi. Tapi
Ismail. Ariko urabona Ismail. Ada yang lebih gila. Ariko bafande nagwa nsubije. Uyu muntu mbwira murye nawe. Fande nawe. Agize gutya. Amwereka ifoto Ismail ari kuri table imwe nande na Lee. Bivuze ngo mau apa lagi lu anjing? Ubu none se ni iki kindi wambwira? Bivuze ngo bamine batarakoranye bari muri gang imwe. Afande. Benar-benar enggak kenal. Nakubeshya kintu uzi. Bakira umuriro uva. Lampunya. Subiza amatara sha. Muri station. Muri station ya polisi. Bitajya bibaho. Bumba basasu hirya. Mu yindi nyubako. Bumba. Na station itagira automatic generator nibibaho. Ya apanya anjing? Beki bijya mbere. Fanda yikanga bona ka revolver ki. Nakubwiye bumva Sankara givuga uti to. Tutamanje les show, turarya show uyu munsi. Fande azahengereza. Fande. Kumbe hapa. Fande. Chewa data way. Oh. Yeah, with data way. Oh. Oh, ya tawe Fande. Raka. Yeah. Kumeni rwande Paul n'urwiso kiramubona. De Paul namiyaga. Nakubwiye. Nebikamambiri. Raka, bro. Erega, so gutera tatuwaje bro. Uri kumuna afata iriya pistol itera tatuwaje. N'umuhoro nawe ufata nagucinja bro. Urinde mwana. Aku Ndi Ume, urambaza wande. Urambaza. Ume nawe. Umuntu w'indwaji. Tajara rakwepa. Umutaganisiye. Agavira mwawe. Umuntu wize ibintu by'imirwanire. Yago kutimeza. Atamika meza. Umutaganisiye wese. Tajare. Yawe, kinjiza migihuru. Mbanza kimuhwanyije. Kinyuza ku ruhande. Okay. Sasa karaga kaboko. Bakubita imeza. Fata urenge. Yewe tata we. Ku kimanyu kirasi. Ndabara. Karazamura. Mana we. Tata we. Dora kagabo. Ya. Safari n'urugendo. Urwabe rurangiriye bro. Hey. Nakubwiye wumva ari Sankara wicara urya show. Sinzi ariko sasa amenya ko Grenade. Dani. Oh. Musore. Fata ikimeza. Ndamutumura. Tata we. Kara tugende twinshi. Sasa haje ibindi bibandi. Umusore acaha kuno. Bikora amakazi. Vuba. Kabunda kafanda warabangutse. Bose bari mu ikipe imwe amweretse foto ari kumwe nande na Lee. Boss. Ukuru amabandi. Kose bana. Acumbagira umunaniro ni wose. Kumba agenda ku marembo. Abona hari ibindi biriyo. Kumba abandi bari. Barakocinga. Barakora amasasu.
kumbe ani amuzana rwa yanki ni amuza bombi bose ni bibandi yani birakuruye sasa nara bangutse ataho kimukurikiza ndi yanki n'uruti mu kanwa kanze nkwereke zimya amatara mwana amuza bari gukurikira imusenze sha je twamuhigiye mumbaze baramuhora iki Abdi kiza jamagara Abdi nakuwa mwita Ismail nimekwambia bose baraziranye amuza afata imbunda abonye urupupe kumbe aho mupfusha masenze sha kandi gitangaje buriya nta bantu usanga rifite isura bona rutwana twiza twitonda abana b'imfura banguye amata kumbe mayiboba butwi turuka inyuma yamuzo sasa cha yangi gisubizo w'umuriro msenzi yawe kitaramuraso bose barabangutse ndasa hejuru bose rindwanye byane byo amuza ku muntu barwanira imbunda barase yawe katorore senze sana arikuramo sasa kagabo kumva nabi karakocinga target arabura munsi ya meza kubuya abagabo zaje baje azawapi kumbe arimo aragendera munsi yemeza cyamuza hejuru ibigabo birani ibitindi karangije ukarodinga irya kabiri irya gatatu kumba ari munsi arimo arayabara masasu 4 okay agabo karishyiramo kumbe irya mbere rirasotse 2 3 aha banza sigaye muri mwe tu arangije cyo arakiyereka gashyiramo irindi yarane yari yashize barambara nakareka ko shizemo irindi baragigira kanegesha imbunda bamsenze we baragigira imana yo gutwi arasira imana yo gutwi fragment ziragatwika hayi latamwe asenzi karamukoma fata umutwe karamushota mbondi gwa munsi sasa no asigisigaye nayo igipfunzi gasura karahiye arangije yaro katogegera nk'abagabo hasigaye nayo igipfunzi asenze sana tanyeri zishora cha box bugabo murakomeye gacingisha umutwe cyawe kagabo karamudoda sizi bamwabonye doniye bagabo baraha we cyewe tata we anega arangije arayibona yinje munsi y'ameza ogesha goma simo main haje arashaka dukine kumbe yafashe rume n'amabuye arikiramo anjing nganda ntagar bibi pintar juga amuza gari cyo bita pintar juga gutumura umuntu gaparika nabi ntabwo urumogi ku isasu rukora kumba kiraho do umuvandimwe yange sasa ibi bigoryi birakundana kwica kimwe ikindi kigasigara uba wikozeho rwayankira urababara arashe ntaririma wishe umuvandimwe nshobora uzi ko nzakora akazi ko gutera tatuwaje njyenyine gikundi intambara kiyishyira ku ruhande duhangane nk'abagabo dukomagurane nk'abagabo
hacu wambaye kiza n'urutwe kiramwambara baragigira sasa kagabona ko karabangutse nako n'indwagi raka cyanyabyo bose batojwe n'umugabo umwe turare yewe tata we senzi wishe mwene wacu wamuginga we musenzi tera umunigo kigabona ikireke ni kinini kubita isura kigabona icyumva ntabwo cyumva kandi rasi munigira icyo ngabo karagarura kira ku ruhande fata bya bindi bya fata telefone kugihaza ugeri sasa emwe ekatima poracomora igihorohoro tema kaboko gitegaho gusa arasunika umugabo arakomeye yawe ndagikoma ariko ntabwo cyumva unataka kunitema peti yangu shaka kunema nataka kunichinje chamwana megihoro bavuga igiswera kitabanga cyane cyo mu biryogo nimemwambia tumekula pilao jamaa yaje nkwereke uzamwe babagira inyama ewe data we cyawe kigabo nago bumva bagabo bose bari intumva fata typing machine biranga ama hamwe ayo data we kigabo cyambaye urumashini tomaramo fata vere wanyu ha ubwo bahera mu kiganza ariko nacho ndabukubagisha yanki aiwe dari kuma box yewe data wavuna kaguru aiwe kigabo ago cyumva tangije zinga kaboko hindukiza umugabo mutwe hasi box tanyabyo kagabo shiramo impungu umuvandimwe ajya mugabanya itabi ndakubwiye ngo rubanda barakomera kirangije akigenda urugabo rureguka rufite n'izihagarara akaguru kavunitse kiza kimwegera nk'iki kuko gifata ijosi ndakuniga paka kabako kagikora ndakuniga kiniga gasore muvandi ugenzi cyamwita muvandimwe bose bakuranye nk'abavandimwe bose ibyo nakoreye cya gikobwa cyawe cy'ikiganga bavuze ko agakobwa kamufashije kwa muganga kiryanga pano amusenzi we sasa arongera kiramucira wayankirwa umva nabi gasura ndagakoma ndashimangira komya gasura je tata we nonde muzi sasa hakuno gakobwa robona ubwibanze harya nese ziryene ni bwabo nazi bubaga babwita ngo ikira bw'ubushinge kwa muganga twudukasi ho bagafungiye boss Mr. Lee avayo nago mabizi ibyo kwa muganga se buriya buntu bubaga ni pedale ni izi modoka nabwo yasye mumva kwa mwabisobanukiye n'udukasi ubwo buntagaze buraho nibyo kana kajya ku ruhande evoza arisekera mbona munarebana munanizoweya mau yang tolongin Abdi bisa nkaho ari we mutabazi wa Abdi niwe watabaye iriya musore Benarnya. Mana si Abdi mupfana iki mah itu bagus kan izina ryiza ni Abdi Abdi
ugomba kumwita Abdi. Seharusnya dia setia. Bimenyesha umunyakuri, loyalty. Anda siapa? None wowe urinde? Yewe bose bari abantu n'igihe abe Abdi, abe Shematatu, abe Deporo Yanki, Namza, ubwo bigize ibizereza bakajya gutera tatuwaje Kigali igihe kumbe manigara. Genza atangiye kugenda yibuka bose bakiri kumwe ari abavandimwe barezwe n'uriya mugabo bakiri bato bakaba bageze ubu. Reba ko basangiraga Kanyanga, Deporo, Amuza, Yanki, bose yari gang imwe, yari ikipe imwe. Gonga mugenzi burimo buragenda bumuha gake gake. Arangije sinzi byagenze bite kugira ngo batandukane. Akiraha nimero privira hamagara. Yewe nimumwice boss arimo aravuga. Bilang dia perempuannya. Mumubwire ngo mfite umugore we. Di sini ya. Mubwire ngo kagakobwa kagagore ke ndagafite. Tejo. Yanki. Saya masih di sini. Ndacyahari ndi muzima. Arivugira. Saya akan datang. Kandi vuba I'll be coming Daj. Boss. Hayayayayaya. Boss avayo. Avuze ngo? Kamu masih ingat ayah kan? Ese Abdi urakibuka so? Abdi urakibuka so? Mugabo nabareze nka se Lee. Aha, niwe mwana wanjye. Fata agakobwa kandi ngoto. Nakaniga. Ko kaniga. Hailin. Ngo puti ngutara ikanda no mujinyo. Hailin. Lee mureke umukobwa agende Lee. Urabyumva? Kamubwira arimo aramusembura. Arangije ahita amwereka send location, amwereka aherereye. Amwereka iki? Location. Musore amaze kwakira location, batana mwe mu masasu. Wako karashikane batumye umwana wanjye. Mukobwa amuzemba kasiziyeni. Amutega shinge mana nako akantu kagakasi butoya. Bwabo kashibuka tabanje manya we. Kigaho n'umujinya. Rambura gakasi. Should have stopped here. Akaba yapimye kuri uyu mutsi ujyana amaraso mu bwongo. You were a doctor. Tarinzi kuri n'umuganga akumburaho urakanasi buno bwaguzwe bwo kwa muganga. Muganga wanyabaza umutsi wahitana umuntu. Mugenzi maniga. Ntibwatinze barwaniraga Kanzenze kazamanuka gahanga yabonye location, amaze kubona location afatira ajya kuri location. Iryo joro rimwe bayise headshot. Nakugara cyane Sankala da Premier wumva izi filime na usanga ni kuri website kuri wa@akadomo.net the free movie tree. Tangira kwibuka uburyo agiye asutoza uyu musore. Yari umusore wihanganira uburibwe. Umugabo arafite inkota y'ikimanyu. Tangira kwibuka wari umunsi umwe nimba zari imyitozo. Kanyama bari bakubanye n'umusore yamuhuraguye. We yafache uracya kimanyu cy'inkota mu rwubati. Kigabo kimwambika umunyururu nakidomagura. Raka Abdi Anos domagura umugabo vuba rangije mu gihori icyuruhinja. One Abdi Raka Zeli ayiwe Kichana ubu koko kaga kobwa
kabakari mande ya muzeheli kadutegereze niba atari ikimasambwa nyine n'inyana kiri buvemo nicyo turi bwakire. Aha, kumbo bahaye location yaja kuri location aza kuri location. Hey raka usora n'indwanyi utamuzi nako mwamubonye sibyo nsubiramo ayiko ways muzina nyakuri. Yitonze kwanza na ride kabiri nayisubira mu vuba asike ibintu bya urumva. Jewe filime yose muzajya mukunda urumva upfa kubuzi kitakozwe na Giti na Dira ni Kabaka. Abasobanuzi ba mbere batwika mu Rwanda Sankara mujye mumbwira gusa mbereke akorera ikitwa collection urumva. Nibyo urumva jo tampuri umusore ageze atangira kwibuka yahajya yadwanya ijoro ryose ageze mu rukere bivuze ngahana avuye imbari ya mbari ko yakaje kugeza aha gera kuri kintu cy'icyobo cyabyobo zamani wasanga kibamo amazi mukajya muvoma mukuruza urugozi akuruye bona ikidobo yagenza ahantu kuri ijoro ryose inyota ni yose. Arebye mu cyobo tangira kwibuka iki cyobo babashyiragamo bakiri bato. Iki cyobo bana baragendaga bakarwanira mu mwana utsinda akabari utaha akabari uvanwamo. Sekarang urabyibuka semua kenangan di tempat jalan itu. Banze utangiye kwibuka hano hantu byahaberaga kumbe niga. Ingat kan nyirama kwafa twika muri Kigali maniga jatuhin dalam sumur itu. Urebeka ko uwo mwobaro tumaga umwe ava muri twari uvamo. Itulah yang bikin dia beda dari bajingan-bajingan lain. Uwo mwobaro dutandukanyaga n'amadaje yose bro. Kita dari orang tua kita. Liya twamburaga ababyeyi bacu ngajarin kita bertahan hidup dan ngebunuh. Yatwigishaga icyo bita gusurvivinga gushaka ubuzima berhari-hari. Twamaragamo iminsi bahkan berminggu-minggu. Ibyumweru nta n'ikiryo. Minggu kita nggak dikasih makan. Tukabura n'amazi. Nggak dikasih minum. Ariko tukabaho. Twicwaga n'inzara. Tapi penderitaan itulah yang bikin kita jadi saudara. Usibye ko ubwo mubabaro twaciye muri ubwo buribwe nibyo byatugize abavandimwe. Arangije nega rutuzi yari yitwaje amunaho bose ryo cyo bakuriyemo kintu cyitwa kifungo kugakwafe ku mutwe abatwika. Ya nggak seperti itu kan? None birarangira bite? Ya cyane sebotol air yanaga gicupa rimwe ry'amazi iryo cupa ryaduhinduraga bicanyi tukarirwanira tugatemagurana. Umwana umwe watsindaga dari neraka. Niyo mpamvu twamwitaga ni data wadukuye mu kuzimu. Kalau the father from hell. Kenapa lo masih belain dia? None se nyuma yo kumenya byose ukaba ukiri kumwe nawe. Orang harus milih. Erega buri muntu agira uruhande ahitamo. Dan ini udah takdir gue. Uwo wita umuswanya kumukurikira nicyo cyifuzo cyanjye nacyo nahisemo. Si bangsat itu. Niyo mpamvu nazamuva inyuma. Kalau lo punya kehidupan baru, ngapain juga lo balik lagi ke tempat ini? None se niba warahisemo ubuzima bundi kuki uri hano? Gue bakal kasih lo kesempatan untuk mundur. Nusubira inyuma ukagenda ndakure kubeho. Ariko nuhitamo kujya kumwataka ndaguhitana. Si muvandimwe niga. Gue nggak bisa mundur. Ntago nasubira inyuma. Karena dokter itu. Niga vana yafera beto. Seperti yang lo bilang. Ndavuze ngo setiap orang harus pilih. Buri muntu ahitamo uruhande rwashyiramo isasu. Niga agenda yegera inyuma. Akatse ku giti. Muvandimwe ntago biri bworohe. Ageze aha mwene de Paul arabura. Ashaka kagabo tekinike kubura buninja. Karabura. Sasa
Sankara nakubwiye ngo cyumva ndapurimiye. Wicara urye show. Wicare wige bro. Icara usobanurirwa n'umusobanurirwa wabigize umwuga bro. Icara ukanure kumbere bahana akagabo kari mu giti. Kumva neza. Kumbe. Kabayo. Perabeto. Bose. Barahangana. Janyabyo. Kick. Ugabo. Karabangutse. Bata perabeto. Yewe. Karamukoma. Kamutesha imunda. Perabeto yisura kagabo. Cyangwa data we. Menyara yakura. Nika nta miyaga. Nakubwiye ngo akuya ngo hangane na data usubire yo ndakure kubeho. Niwifuza kwa umuhangana ndaguhitana utaranatera urutambwe. Tangiye guhura nabyo. Bose nabavandimwe. Kambaye na rinete no fresheri. Bro. Gasatsi yagafunze. Ndagukubita Ferabeto. Fera. Kick. Fera. Yawe. Ferabeto. Oh, barawe. Kazinga sha. Kanzinga. Fera. Kagabo. Gashira hasi. Diga shota. Gambura Ferabeto. Kambura Ferabeto ariko. Aracyakomeye. Yambaye Ferabeto yanjye amusenzi. Kagabo karumye kandi ngoto. Gakoma Ferabeto yako. Karangije karamuzinga. Nani ntwaro yanjye. Bonevi. Abo bumva. Mugabo ne bugufa ariko burakomeye. Fera. Ferabeto mukazi. Ferabeto. Kagabo. Niga. Bata. Ferabeto. Boni wakora. Fera. Ferabeto. Kagabo. Niga kwa maguru muntu. Fera. Ubisa umugabo. Ubisa amaboko. Mujari. Kagabo ni kumva. Jewe data we. Sankara ngo sinzabasho. Bro. Nakubwiye nazi igihe. Nakubwiye akare karabuze karaje. Someone back in the building, bro. Kuseneza Abdi. Tapi ini yang terakhir. Ubu ngubu nicyo gihe tugere finali. Turimo turarwanira finali nabona wamaramaje. Kunje ngumi. Magabanya ndamuzi. Rakaniga. Bose. Bebe. Ferabeto. Karamudoda. Ferabeto mu bitugu. Kubita mawu. Gakoma. Fera. Beto. Chewe. Gakupitisha. Ferabeto agahanga. Mukubita hano habi. Mutwe w'imbere. Nigayo mukubise Ferabeto amutunguye. Ariko nawe yari yamuzonze. Yamaso ngo aratukura. Bise Ferabeto isura. Mugabo ahagaze hano ubwonko buhita buhubangana. Kira Ferabeto hasi. Aramutanza mukoma hano habi. Ferabeto y'umutwe agatsindwa n'Imana. None kugahanga imbere. Ndiga. Tabari mujyana ku ruhande. Garuye ikiremve cy'amaraso. Hey, arangije aza kwicara hano ha kumazi. Yicara areba hirya igoma. Twanywaga amabuda y'igoma bro, niho twayakuraga. Hey. Mugabo aramucabiranyije aramutanga rimwe. Ibintu ntago bworoshye. Bakuriye hano hafi n'amazi. Sasa karashika nayo izimurasa kumana.
cyaje kuvuga kiba kiri kumwe na boss akenshi musanze ikipa yikozemo akazi koko selalu ngebelain kamu mbibaye byiza bajya ku ruhande rwacu wenda papa wa mwaka imbabazi mukaniyunga kamu mencablahin kita Abdi uri muraducamo ibice uri muradutatanya bacamo ibice rangije maniga fata umucanga hano gatera umucanga kamburi muda wakagurjwe nkawe. Kamu pasti masih ingat aku kan, Abdi? Unanyibuka Abdi? Unanyibuka? Kirazana ibintu by'amapenzi. Tangira kwibuka wari umunsi umwe. Ntago akurura neza amashusho. Ntago yibuka neza. Sekarang aku harus panggil kamu Ismail. Ese mwite Ismail cyangwa mwite Abdi? Aileen arihe? Bawa aku ke dia. Njana uriya mukobwa ari. Umukobwa mukobwa atanga cyaro kuno yivugije ibibazo. Tahu mana yang ngebuat aku lebih sedih? Ati ntago zikimbabuza kurusha ibindi. Ngelihat kamu ngebantai semua. Kuko ubona wica abantu bene wanyu. Abavandimwe bawe. Atau kamu kayak gini sekarang? Hasi ntabwo wakigirira impuhwe z'ukuntu umeze. Kamu tahu dulu kita sedekat apa? Ntabwo uzi ukuntu njye nawe twari inshuti magara. Umubano wanjye nawe. Hayivugishije se umwarinize, nk'ufite ibintu byamurize by'ibijumba. Kuko se nta n'ikintu utumva. Kenapa semua itu harus berubah, Abdi? Masih kubera iki wahindutse koko? Abdi. Rekas. Karena kamu ya, naruh peluru di kepala aku. Kubera ko wandashe niyo mpamvu wari unkunze cyane. Nagukundaga uri guhumura enda kuguhumura. Nantiin ayah kan? Wagambaniye so sibyo. Dan kalau kamu suruh aku pilih, njye nanaguhitishamo. Kamu tahu kan aku akan pilih siapa? Njuzi niho nahitamo mamitishijemo. Udahlah Rika. Aku nggak mau ngebunuh lagi. Ati ibyo data yatugiye nyamo nabonye birengereye nahisemo kutazongera kwica. Yatugize abicanyi ibyo nifuje mu buzima bwanjye. Kamu cuma mau perempuan itu jatuh ke pelukan kamu kan? Niyo mpamvu ukeneye na mukobwa. Aileen ntubimwinjizemo. Kalau benar mau ketemu sama dia, nimba umushaka biro birigezaho. Nimba ushaka uriya mukobwa, kumbe ifitano urwuma kiramubaga. Igikobwa cyumva nabi. Lika kikura mana cyo neho barakundanye wo kirafuha taje ngucinje. Sasa ibaze umugabo yari yamateke kawunga ngiranga na kumuceri akobwa natubaraga akajya ukarita kuma nakubaga njewe ara nakiteza nashaka guhangana nako karamukoma. Sasa umugore apfusha aragatsindwa n'Imana ndakubwiye kira ku ruhande agiye kugashota nkikara cika koko karafatanya umujinya nifuhe karamutema cyanya haryo karamubaga ndakubwiye umugore wapfushe agiye kukwemukira na Satani aramanuka akavuga ati kanze mfata amasomo mbonye undenzeho. Sasa karamukoma ndagutema fata ijosi gafite uburakari kabaga kwitama ese nkawe koko kerekeza y'icyuma karagihindukiza karongera karamubaga kadubika mu mazi banzu nywa maritiro karongera karamubaga. Abama niga bakazi ibintu by'impuwe ngo njewe ngo sinakubita ngo urabona ayewe umuntu nakubaga se nakubaga amaniga amaze kumubaga gura ati sinarwana nawe muko kufika birahagije Rika sinagukubita uri umugore rwose uwabwira arashaka kumwica aragafata agashaka kudakubita ashyira ku ruhande nta rubaraga ntaki
arakomeza Maniga arigendera. Atabumva nabi. Do Maniga arakitaza karamukoma. Yewe karamukoma byanyabyo. Aracinga gusa aka kuku. Karamukoma. Kamwizingiraho. Ndakwiyitira. Mutipa ararembura byanyabyo. Niba ujyaho ngo nturi buhangane n'umuntu gashiduka. Akwi yagakomye biryo umutwe. Arakamanura. Bihwaniramo ku gihori hori. Rimwe gusa karazengera. Kick. Mugeri w'isura. Igihe wahanga ni warwanaga n'iki koko. Ntambaraga wifitiye. Intambara iri mu mutwe ntambaraga zo. Ewe ni hatari pe. Maniga arangije. Kabana y'icyuma kiri. Arakigatanga. Aho urashaka iki? Erika. Udah. Birahagije. Ni ari cyo bazabagore guseba kumva kasuzuguwe kandi buriya kuva ku izina rimwe rimwe hari batari ubugwari nk'ibi arwana n'ibiki karababara. Kamu ingat? Hano nahibuka. Kita suka latihan di sini. Twitoreje hano tukiri batoya. Dari kecil aku selalu kagum sama kamu, Abdi. Rwose hano natangiye kujya nkubona n'umusore mwiza ndakwishimira. Hidup aku. Cyo nibyo bihe byiza nibukana nawe. Uranyumva? Kamu enggak usah di sini lagi sama Ali. Atari kwa mukobwa aracyamahirwe yo kuba wahunga Ali ukajya kwishakira ubuzima. Kajya gutangira ubuzima bundi bushya. Camilih untuk bebas. Ufite amahitamo yo kuba free, kwishyira ukizana. Nta kiza cyuriya mugabo usibye kudushora mu bwicanyi. Karangije. Agira ngagira inama disumva kavana yindi mbunda. Arayimutunga. Elika. Nakubwiye buriya muri zine bari ikintu kivuna. Kubwira umuntu winangira umutima atangira kwibuka umunsi wa mbere kamurashe. Ubwo yakoga mu mazi bari ku kiraro. Nta kintu kibi nko kugira inama. Karasa. Karasa. Kacira umugenzi kararashe Maniga nawe. Are kuri cyuma nk'uwitabara. Kugira gutya karasaga ku ruhande. Buriya gutozwa nabi nicyo kintu cya mbere muri iyi si kibi. Reka hoya hano nk'aha nta ambulance baza ahantu yagenze na moto ijoro ryose. Ati ubu nta n'imbaraga zivuga gafite gacaho. Rika habuze kongeraho stowa gusa. Rika stowa. Buri kwigisha umwana ikintu akiri muto niryo kosa rya mbere ribi. Atanga runaka buri buhemutse bidasubirwaho. Ibaze nk'aba ni abantu bakura ariko kubera ibintu batojwe bakiri bato. Niyo mugani w'ikinyarwanda bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ibintu kiza mu mwana kiri uruhinja arabikurana bikagenda bikamuturamo bikamubyariramo. Nk'abariya kuzabwira ati bava inyuma y'iki gisaza baza umuntu gutoza kwica ngo ntiwamuhemukira. Sasa muzehe ashyira aga telefone aturundibuka buri kimwe. Gue ingat lo yang besar kita jadi serigala. Waturemye kugira ngo tube birura. Hidup kita cuma bawa kematian. Ejo twari dushoboye kurusha ibindi kwa ari ukwica.
was meant to make you all stronger. Yati mwana wanjye nabaremye kugira muzaba nyembaraga. Mungkin. Wenda byari byo. Tapi semua udah terbukti. Gusa kuri insho ntago nakifuje kumera umubyeyi. Ntago uri umunyabigwi. Ntago uri n'umupapa. Tapi cuma orang tua yang beraninya sama anak kecil. Uri ikintu cy'igisana kiraho gishuka abana. Ngelakuin kesalahan kan? Bikarangira bari mu mafuti. Okay. Why don't you just come home? Narese mwana wanjye watachi muhiru kaza. Masaka. Ukaza tukabicemura. Gue udah sampai. Oya humura n'umundi muhira nahageze. Nahageze. Ndagera kangahe? Raka. Sasa. Mugira vuba. Jenda wishe munguni. Fongoza ruri arabaje bavuga. Uwelekle. Araka kiso. Achingo. Bangun. Hagoroka. Ayo bangun. Ndavuze ngo hagoroka. Balik badan. Hindukira. Balik badan. Hindukira. Ndavuze ngo hindukira. Korero agakobwa babowe. Ndakoboreri wowe urimo n'umutapfuno. Abudino wundi wenda nadufate. Cyara ukakobwa. Koretse maze gifashe gufata ku ngufu. Kinyinshi cyane. Ntago wagenderaho. Wowe urimo umutapfura hindukira. Kongura sentire. Gakobwa kazana isahane. Himbiri ibiki. Aba yaboretse ngo fata ku ngufu. Amashinja kadongo. Achana we. Oi. Nipiga siani wewe. Atakana. Piga bona mutima. Ko barafatana igipa. Kimanyu kisahane. Soma kururugabo. Kobwa we. Yawe mutwe kurukutu. Kana kabona kibunda. Benanas. Tuza wigesha. Tuza mugane mbundi. Ha. Kana kayitura hasi. Shakunda sa. Ino hano. Akobwa arangije. Orani igipingu. Kiramwejo se. Dakanda. Kigabo kiramwigaranzuru. Aze kuba karashika. Aze nkwereke. Mwembi babiri muri abapfu warukobwa nako gakobwa. Akobwa arangije. Fata imbunda. Arangije. Arayitunga arakanda nasasu risohoka. Anjing. Bakaje ngapi? Anakoze kuratsa wagikobwa we. Kana kakuriye tari nyota gashiramo fire mode. Nasa nabibonye. Utwara twatari nyota twatwarariwe. Jewe. Jewe data we. Ujya wumva umuntu yavukiye biryo kujya witonda. Asore mushaka ukuma umukobwa gitega tari nyota mu marange. Kubisima bro. Tuve hano. Ujya witonda umbona y'umwana. Uyu ndasi yakuriye mu mujyi yaragoswe. Abana bakimirongo mu bikoma byavoka bamwaragoswe. Akobwa arakokinga. Kumwe n'akana kavukiye majengu bro. Ube yewe ararasa cyafite mangano kubujije amasasara yamara umuntu yapfuye kare. Sister barambwiye ngo ikoze mu mbaru tuzasohoka tatcyarimo ayabahagije kunangura umuntu kana karamugira n'inama bakuriye hese mu marange sister yabaga twabaga twashonje ariko muri mwezi Ramazani twakandaga kanu kagafutari kandi biteye imeni biryogo nakajyogo. Hey akira dore kipe yose ukobwa arapfa kurasa mbirere mujyana amaraha apfa kurekura amasasu tanarebayo. Bana we atakana kobwa afite kuma kiraho byari kiraho. Bana we
Maniga. Abdi. Nawe. Aileen. Aku. Ni jewe. Kumvijwe kararizi. Sasa umwana nk'uyu wakuriye mu mujyi. Wakuriye ahantu hatuje. Akubitanye n'abana batorejwe Majengo. Aileen. Yarazi ko yabonye igisore kumena rwari urwicanyi. Ngapapa Aileen. Umeze neza. Kobwa mutunga icuma nawe zikari umwicanyi. Aileen yarahindutse umusore mugenzi. Aku cuma meminta maaf. Mbabarire. Mugenzi buri abanyaziya. Ngapapa Aileen. Ntabwo akomeza inyuma. Abanyaziya imihebere yabo bitangaje. Umunyaziya warakaye abareba nk'uwenda kuruka. None uwababaye abareba nk'uwenda kujugunya. Reba umukobwa imirakariye. Kamu keluar dari sini. Nonyagera ameze nk'uwenda kuruka. Ubwo yarakaye mama shenge. Ntabwo mbeshye. Satu dari mereka. Nawe umwe muri bo. Reba imirakariye. Nawe aromeze nk'aba. Reba umuntu warakaye wokashwa. Ngira ngo afite ibintu yariye na kugarura. Yego meze nk'abo. Benar. Ibyo uvuga ni ukuri nanjye umwe muri bo. Semua yang aku lakuin supaya aku bisa lepas dari mereka. Ariko impamvu wambonye ari ku mwaro ukanyara mu bitaro nashatse gutandukana nabo barandasa. Ntabwo nishimiye ibyo bakoraga mu bwiza ukuri. Semuanya bawa aku ke hari ini. Uwo munsi detik ini niwo watumye tugera muri ibi byago kugeza kuri iyi segonda. Nuko nashatse gutandukana nabo. Kamu pernah nyelamatin aku. Ati bwa mbere warantabaye. Sekarang aku minta tolong. Ariko ndacyacene wongera untabare. Wongera mu mahirwe ya kabiri untabare. Ewe umuntu warakaye mugenzi dora gahinda kazi iki? Kajya nkarwa he. Mugenzi muyazi ufite agahinda mugenzi. Ajya barwaye kakanu kitwa kajipo. Tangije mugenzi. Chechurine. Ishimaili. Ishimaili. Ukuri. Bana we. Hey Ismail. Yenza hobe umukobwa. Hobe umukobwa. Somebody there today. Muzehe Lee. Raka muzehe bayo n'umujinya. Urakari. Cyana we. Akabwa gafata muzehe. Owe. Bine by'umuryango uko mu mutwe. Bine by'umuryango nje n'abana bagira ngo kureba wanshinzi we. Kangoka. Muzehe n'umwana we yiraraye. So family thing. Bine by'umuryango we. Nakubwira je the premier there today the one and only. Muzehe n'umwana. Komye umukobwa umutwe uraza bazo bya famille ukivanga pourquoi Urinde nkande wande watumari icyo umuryango ugeze waduhinduye igituma twitambika. Why you look over there? He kucure hariya hanze urareba yiki? Reba nge nka so. Hassan, look at me. Havuze ngo ndeba mu maso re buriya mukobwa unamiki. Ni just saw me your father. Wowe. You. Wowe wachana we. Just a fucking dog. Uri imbwa yanjye. Know the word obey. Uri imbwa itazi n'ijambo kubaha umubyeyi. Haguruka. Rika mana? Rika ariye mushiki wawe. Dia mati juga. Yaba yapfuye. Kamu bunuh dia. Wamwishe Rika. Hah? Muzehe nagahinda n'umushigitsi cyane abana ba urwana indoya kubyaye mana. Mati. Yapfuye kera. Tarik dia dari sumur itu.
yapfuye umunsi wamukuraga muri cyacobo amaze kwica bagenzi be. Ntabwo yapfuye none. Bose bapfuye umunsi wabarambuye biganza ubambura imiryango yabo yababyaye. Sima kuchimba huko. Why all this? Where did you go? You're my son, Abdi. Umwana wanje Abdi. My son. Umwana wanje nibyari. Mungu wanje. Abdi. For every time you call me by that name. Ati buryo cyose umamagaye iryo zina. Kuramo. Tiburu buryo cyose buru kumamagaye iryo zina. Niyarangiza interuro ariko so be it. Bibuku bishaka. Raka! Time to party. Rugamba weho rwambaranira. Kubejo nijoro umusore ntararuhuka. Uzahe azana kitwa Tiger Crow. Ntoke ziba zimeze nk'amajanja y'ingwe. Ziba zikomeye. Father Alexander Bobby baratangira byanyabyo. Box rimwe Tichana haruzingo we kagabo karakakaye karakomeye. Ze shinga inzara ndashwitura. Box kugituza. Mugabo akomeye nk'ububuye gusya urusenda. Raka Zingo Ibyana Uzahe acaguca agasuzuguro. Umwana nawe fata ingoto yabaye umwana kwa mu musaza. Imyaka si ikintu umwana aramuniga. Yakiranjanye Tichana ati josi yirenze umusaza. Rwanara bene hano shinga inzara munsi y'akananwa. Umusaza uri aha mikino komisura. Mwana nawe giye gukubita akantu kimwe mutwura murya ariko aha uze cyangwa data we mutwe ku gahanga. Usa n'ubuze mu bwenge anukirako. Angije yawe uzahe mutango we kiki pati ngoto cyana pati bifu ubwiye bitaro rebe filime we dore musaza ndakubwiye dore cyo bita filime nka umusobanuzi wese amano there today. Rubanda barakomera. My son. Mwana wanje Mungu wanje. You know, raising you was my greatest. Wa mwana urabizi kuba narakureze niryo kosa nakoze ryambaye. I have to pay for it. Kandi ngomba kubyishyurira. Arangije. So who are you? Rero kubwawe Abdi mwana wanje. Kunje ngumi. Bana umutwe mena beto. Mugabura harakomeye. Ibazi y'ingumi fatijose cyangwa gahanga. Abdi musaza aramwirenza. Bakora biranga we. Nakubwiye. Sankara nazije bro. Cyanyabyo. Bagabo. Baratekurana. Mwana aramukoma. Musaza arakuze to. Kubita imavu. Muzehe.
ariko sinzi uzakubita ingoto musaza bisano habi namutakura namudoda sinzi ngo Daniel ni biki yamukoma raka bayise headshot musaza ajya hasi nakubwiye aho waba uri hose wakunze filime ufite uburenganzira bwo guhamagara Sankara ipfa kuba itarasobanuwe na Junior Giti cyangwa Dylan Kabaka andika ubutumwa bugufi nimero muzifite cyane ko nzibahereza buri munsi kingaho umusaza yasohotse byabonye byakomeye ariko nawe do Muzaheli ramubura Muzaheli ati bifu tekinike ya nyuma muri buri mirwanire no gukina igitsi turi gufuka we umufu prasoka mwisombe sigaranya kabako kamwe Muzaheli pata gikana chingano cha gutobora aremera bakura inyama yawe okora cenga umusaza ku giti maze kumushinga ku giti.net naho bazajya bakurebera muze hey bose filime penzi bisamane koko filime nihutisha z'amagambo azamuke basi hayanyu mwagaruje basi ayanyu yayo so utumega twadesa bamwaguze cyangwa mukavumba kawifi muri kababwiri GT Business Group niyo rebo muri Kigali twiga filime z'ubuntu rufendeke comedy kuri si izi imiziki nta hantu muzaburira kurya sho tugihari musaza arangije akurura umusore amushinge hano bajyane musaza nshaka gupfa wenyine turajyana mugenzi wa mukobwa Irene Cecuru yine mana wae imbogare yaje nango yagenda gutyo aratabara na ubura kamaro Irene yari akuriye mu biryo sanga abana ba majengo bana bakuze batozwa ikintu kimwe kuba bambuzi kwica ubuforoderi guforoda naho filime zacu zo mu ubuntu wanditse wa eshatu academy.net filime za Sankara Junior Giti Dylan Kabaka ziba ziriho ku buntu imiziki nayo tubahera ubuntu comedy za rufendeke ubuntu ubuse ntabwo muzabura kurya show bro ndabizi ijwi ryanjye baragenda abantu bose barwaye umutima bakarishyiramo kwa muganga abantu bagakira erega buriya rugintu njya niyumva mu mwuka w'ubupasiteri kuko hari ukuntu uba ufite ijwi muri wowe uzi ko ribohora imitima ya benshi bro ubu baganga ko bataranyishyura nabyo birambabaza bro ugasanga umuntu afite abarwayi akabacurangira uburimbo yewe ndabana njugumira wavaho si gusa rufendeke nagatuma yanika ubuseye bro ufite ijwi ribi mukuririmba mu gusobanura narengeze mu gusobanura bro
Yose kugeza agakobwa kasigaye agasura kameze nk'urwirungu ariko mu bukecuru bwako. Mano uyu musore azanshashisha unarwana nk'urimo igitega mana. Kugeza umukobwa kiraho kwa muganga gasura bajyana ibishyimbo byapfubye. Bari mu byumba zitandukanye. Buriya nta kintu kibi nko gukecura ufite n'agasura kahinamiranye kahindanye. Nubwo disike kameze nk'ibishyimbo byapfubye karacyagaragara ko gafite itoto. Buriya mwabakobwa mujye mureka mbarangiye amaduka barimo ibintu by'amavuta byanya bya original apana bino bya rupiga wisiga ukagenda ugasanga isura hamwe n'umutuku ahandi ruje bordeaux urwirungu n'ipyisi yakubiswe n'inkuba ugasanga urasukuntu kudafututse. Mujya mwitonda tumuza tubarangira amaduka twika. Gusa iyo urebye po yanjye Sankara kame mu ndumuhungu kareba po ya giti cyanga dirani katadara basore bicyerekezo. Aho gasaba umukobwa ari muri Kigali isura n'urwirungu ameze nk'ipyisi yakubiswe n'inkuba y'igishegabo. Kutemureka tubarangire kobwa mugenzi nawe urabona nubwo gasura nako kameze ukuntu ariko at least kugeza umusore nawe aramuhumekera hakuno bamushyize kuri oxygen fasha kumwongerera umwuka. Kugeza ahubwo karaje mugenzi promotion ziragafata n'akamyira karaza ati binumva bimeze nk'ibisanzwe. This feel familiar. Jakarta. Ese Jakarta imezite karivugisha Tempat tidurnya lebih nyaman. Atwende kuri inshuro uburiri ni bwiza kurushaho. Tunggu sampai kamu keluar dari sini. Ati nawe nakadutegereze umunsi uzavira hano. Pasti ajaib stresnya. Ati ubu nta kimwe urabakumva. Jadi please. Ndakunyinza please. Jangan bikin aku nunggu 2 bulan lagi. Tumanegereza ni meza abiri. Muravuga ngo murazi yagize agahinde mu emotion zimufashe abara nk'umuntu wenda kugarura. Urebe. Wagira ngo karenda kuroka. Bikin aku nunggu 2 bulan. Kuri inshu datumanegereza ni meza abiri. Abasiri yaragize emotion cyangwa sibyo? Bara yagasane do umuntu wariraga aravuga abagore n'ibitangaza umugore ushaka kumusanga muza ari bararira yakumva winjiye nta kibazo mfite kandi ugarizwaga n'isukari utahashye kare do harongera aragize ndebere abantu ibintu bya filime beri bitangaza narongera abasiriye nimba abazungu bafite buto bakanda bamarira kaza nkabibwira umunyarwanda akazi se ngaragira emotion monoko iniga ngo ari mu bitaro nkandese mwene ndi kere kuzisha umu ex we yamuhuraguye nibwo amutera imwengura arwaye ararira nkandese akuririra wowe ndi fasha kono mugenzi ibiranga umurwayi yandika izina rye Abudi savuganaga na mbundi kujya bakwite Abudi ntangije abona Abudi nibihagije nabyara bisiba uziyandikire hiryawe abaryo ngo nabazo asanga na Abudi atari ryo ryawe bitwa Muzamiru haramu Boko Haram arongera ararira undebere Genzi maniga ubuzima ati wakanditse you should write kumvishe maniga vuze mugenzi Ishmael abaryo wandikaho yamubwizina yandikaho mugenzi karaseka kamenya ko maniga mugenzi ari muzima karongera kishimamo ndetse karaga filmero kagenze yari Sankara da premier wumvaga day after day the one and only for real nabakunda cyane cyane
nakubwiye filime wayikunze hamagara cyangwa wari ubutumwa bugufi tuyigusubiremo nacyo bitwaye ipfa kuba itarasobanuye na Junior GT Dylan Kabaka aka Bebe the premier for real ndahari. Thank you very much, may God bless you ndabakunda cyane cyane. Aya